suratul mujadala madaniyatun bismillahir rahmanir rahim. Gol ɗo kadi ko madaniya wol si wona aya je yogaje no e nder maggol ɓen ɗon ko makkiya. Woɓɓe goo e firoɓen inni ko Allah daali ɗon wala yakunu min najwa salasatun illa huwa rabi'uhum, haka hatti ɗon ko on ɗen ayaje ɗon woni ko fanda ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum, haka aya on hatti ɗon wo on ɗon ko makkiya. Suratu mujadala ngol sababu nuzul jippagol ɗe ayaje arɗe ɗo adiɗe arɗe ɗo ko e hoore o ɗo sonnajo wi'eteɗo Khawlatu binti Sa'laba. Khawlatu ɓiɗɗo Sa'laba ko ni woni no sonnajo en wi'ete. Modi makko hine wi'e Aus buni Swamit. Modi makko tafsirji ɗin no lutodiri e mum. Firoɓe ɓen fayda kala hino addi qissa feerejo e mum. Ahmad Shawi no addi feere, Abdullah ibn Abbas, Ismail ibn Kathir, Tabari, ɓeɗo fof kala no addi qissa feere e muɗum. Haray on nodday ka numéroji wawen yanñade e qissaji ɗin seeɗa 67 60 53 09 68 60 53 09, même numéro Intercell, même numéro Sotelgui wawe yanñade en. waɗay toon seeɗa e mum fino wawen famirde. ƴetten qissa gooto e defte ɗen raɓɓinɗino ɗen on ɗon kadi, amma ɗiya qissaji hedditiɗi wallinen en noddoya ka numéroji wawi humpitade. Khawlatu binti Sa'laba, qissa goo wi modi makko tawi ko Ademu jinna seeɗa, ɗum woni Aus. O fokkiti rendude ɓeygu makko no duwiraka. ɓeygu makko kañum Khawlatu kanko kadi o sali. On sayi kanko Aus o wi so tawi woni ɓeygu makko jaɓiranali mo noon, haray si o yalti ɗon ɗo o waɗalimo faale makko on, haray o wattimo nene makko, yomuɓo o yalta. On sayi sonnaji on tawile wakkilora waɗirgol noon par ce que nano Allah shar'iniri. Oɗa kadi noon tawi wiwɗen feetere seeɗano e makko, ko ɗum sabi mbini yo warruno. Sonnaji on hande kadi ronki laatinde ɗum, andi hande kadi haray cergal waɗi, madama gotel e sariyaji tububuji ɗin tati kanko gorkon o waɗali debbon wata wontude ɓeygu makko. Sonnaji on yehi wullitoyi ka nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam, kañum Khawlatu binti Sa'laba o wullitoyi ka nelaɗo fi modi makko. O wi nelaɗo mi ari, o accitilan, o wattilan nene makko, jon noon o jogi kelan ha ceccu angol lanni, ngari ankin ɗiggi, mi jibinanimo, mi viidi bi hiɓiɓɓe gon kon ka nder reedu an. O ñaami jawdi andi ha lanni, hande o darike o dampiɗam. jon noon ko honno mi waɗata ɗum ɗo. nene Aisha maaki, wallahi mi ɓeydi hulde Allah, mi ɓeydi teddinde Allah, mi ɓeydi mawninde Allah. O sonnajo ka wullitoto jungo nelaɗo tawi miɗo ka nder sambor to, mimminanal ko sonnajo woni wullitade kon, saabu ko cuundi o yi almujadala, mi mana o sonotoni nelaɗo ko doyi o woni wulirde. O Allah kanko o nana ɗum haka dow kammuli makko dow toon ta ko yo jippin aya fi ɗum o laɓɓina no laaɓiri. nene Aisha ko ni addiri e hadise selluɗo, en addali nasu makko on ko firo muɗum on woni ko adduden. Allah daali kadi sami Allahu gomɗi, Allah nani gawla lati konngol oɗo sonnajo tujaadi luka mono wenje, ɗum woni nene Khawlatu binti Sa'laba mono wenje fi zawjiha fi modi makko, ɗum woni Aus. wa tashtaki, himo wullito kanko debbon ilallahi faade ka Allah, fi wata o yaltu, wallahu awa Allah kadi yesma o nani tahawurakuma, yewtereji mon ɗin onon ɗiɗo, bi mana am Muhammad ko ɗum woni e kanko Khawlatu. inna Allah no Allah samin ko nano basirun ko yi o. Allah no addude noon joni porte sorti no gorko on kanko Aus no wawata warrude Khawlatu wonta ɓeygu makko, madama debbon wullitike yaltugol ngol mapinimo, hara debbon kadi yaltali. Allah daali alladina ɓe yuzahiruna ɓe no nandintina minkum e moɗon min nisa'ihim immorde sonnaɓe maɓɓe ɓen, ɓenna ɓe wattiɓe nene maɓɓe, misal ma yaye maɓɓe ma bandirawo maɓɓe, ko hunde haɗande, ko hunde harmude. Allah daali ma hunna ummahatihim, taw ɓen ɓe wontali nene maɓɓe. in ummahatum nene maɓɓe wonali illa llahi, si wona ɓen waladunahum jibimɓe ɓe.
a wata heɓde nene ɗiɗo ko nene ma jibinɗo ma woni nene ma. Hande kadi ko wiyata a watti goɗɗo nene ma ko haala. Waynom no kamɓe wonɓe wiide ɓe watti ɓeygoli mum ɗi nene mum ma yaaye mum ma bandirawo mum. Wallahi la yaquluna ɓe wolay toon munkaran ko aña ko islam añi ko qur'an añi ko Allah añi minal qawli immorde konguɗi wa zuran e penale. Kono waɗi si inna penale si a wi a watti ɓeygu ma nene ma est ce que o wonti nene ma on tal nene ma ko woni tun o harmanima saabu angal needima e angal iman ma waɗi ha o harmanima kono on tal nene ma. Wa inna Allah ande no Allah la afuwun ko yaftoɗo gafurun ko hafranowo. Joni mo addude porte sortie kala woluɗo ngol konngol nde ñande ko fewtano ko aus joni noon ko kala wattuɗo nene mum e ɓiɗɗo e ɓeygu muɗum nene ma ba ma yaaya ma bandirawo o waɗanama sharia mo wawata rewrude ɓeygu makko wonta ɓeygu makko. Allah dali walladina ɓen yuzahiruna ɓe no nandintina min nisa'i mi immorde sonnaɓe maɓɓe ɓen ɓe wattamo harmanɗoɓe summa yauduna refti ɓe rutto noon lima qaalu e ko ɓe woli ko mbi mana ɓen nandinayi ɓe ɓeyguli mum ɗin ha gayna nin sa faale yo on wontu ɓeygu makko hino no ɓe warrata fatahariru raqabatin hara yoɓe rinɗin dande min qabli an yatamassa ko adi ɓe memodirde. Kanko wolɗo ɗum on simo mari maccuɗo o rinɗinaymo si ɓeygu makko wawa wonta wontude ɓeygu makko. Dalikum ɗum ɗo mo on tu azuna bihi on wajorama ɗum wallahu Allah bima ta'maluna ko on ɗo gollude kon fof khabirun ko humpitiɗo. Faman lam yajid kala mo heɓali jiyaɗo ko rinɗina ɓeygu makko wonta ɓeygu makko fa suyamu haray ko yo horu shahrayni lebbi ɗiɗi mutatabi'ayni jokkodirɗe ɗiɗi so tewike pas o ñami ñallal haray boni ko yo fuɗɗito ha o waɗa ɗum ɗo kadi horugol ɗi lebbi ɗiɗi min qabli an yatamassa ko adi ɓe memodirde nawigol tum ɓay mi fuɗɗike horude joni haray joni haray debbo on wawi daganade on tigui wawi wontude ɓeygu makko so hori balɗe 59 no heddi gotal haray hani ɓeygu makko na ɓeygu makko no harmanimo ha o timmina 60 ɓangal noon si debbo on wonta ɓeygu makko. Faman lam yastati kala mo heɓali feere ɗiɗo ɗiɗi kala maccuɗo ko rinɗinama horugol lebbi ɗiɗi jokkidira Allah dal fa it'amu 60 miskinan haray yo ñammi miskinaɓe 60 ɗum ɗo fof ko min qabli an yatamassa kala kafara on ko yo waɗo ha o gayna so yotto ɓeygu makko so o batto ɓeygu makko. Dalika ko Allah waɗiri ɗum li tu'minu billahi ko fiyo gomɗin Allah wa rasuli e nelaɓe makko ɓen wa tilka ɗum ɗo hududullahi ko keeri sari Allah ni walil kafirina no wodani heferaɓe adabu lette alimun musuɗe. inna alladina andena ɓen yuhadduna allaha lundotoɓe dina Allah kan wa rasulahu e nelaɗo makko on e tewtoɓe pas lutodira e nelaɗo Allah on lutodira e Allah kubituɓe e halkama ɓe lettama nani kama ko bita alladina wono lettiranoɓe wono halkiranoɓe min kabri maditiɓe ɓe ko firirɗa o e ɗeɗo ɗiɗi no selli. Wagad anzalna gomɗi men jippini ayatin ayaje bayyinatin ɓanginaɗe walil kafirina no waɗani hefraɓe adabu lette muhinun hoynayɗe ɓe yawma yabathumullahu ñande Allah on immintinoyɓe jami'an ɓe dendagal faynabbimu humpitaɓe bima amilu konko ɓe golluno. Allah dali aswahullahu Allah hino mofti ɗum fop kañum ka lawhil mahfuz makko wa nasuhu kamɓe noon ɓe yejjiti ɗum. Sa daari hay ko wolɗa kon ila bimbi ha fewndo ka juɗɗa ɗo buy a yejjiti a walla kanko ɗum mo arestiri fop mo konti fop fop mum no wayla ka ordinateur makko wallahu kanko Allah ala kulli shay'in e dow kala hunde shahidum ko seediɗo. Alam tara yiyali anna Allah no Allah ya'lamu himo andi ma fi samawati konkoni ka kammuli wa ma fil ardi e konkoni ka leyɗele. Ma yakunu a walatata ko min najwa immorde e condi sondodiroɓe salasatin tato jooɗota ko sondodira ma daro sondodira ma waalo sondodira illa huwa sona kanko Allah raaɓi woni nayaɓu maɓɓe on c'est à dire ko haalangol ɓe yoɓe suɓu koɓe sondodira siko ɓe tato ko Allah woni nayaɓu maɓɓe on himo jentiɓe yoɓe suɓu koɓe sondodirta ɗon. Wala khamsatin wona jowo kadi jooɗoto sondodirgol illa huwa sadisum wona si wona ko kanko Allah woni jeegaɓo on. Wala adana wona ko ɓuri fanɗude min dalika immorde e tato si wona ko Allah woni heeɓi mana ɗiɗaɓo maɓɓe on ma tataɓo maɓɓe o wala aksara wona ko ɓuri ɗuɗude kadi ɓe mana jowo si wona ko Allah woni jeegaɓo on ma jeɗɗaɓo on ma sappaɓo on ma temederaɓo on ma wulureɓe on. Kala ɓe mana ko raɓɓe ko yimɓe jooɗiɓe sondodirgol si ɓe faala yoɓe suɓu koɓe sondodira si ɓe faala ɓe sondodir koɓe faala o haray Allah hino tawa Allah no nande ko ɓen sondodirde kon siko ko moƴƴi ɓe jokki o yoɓayɓe siko ko boni kadi ɓe jokki o yoɓayɓe.
illa ho sona kanko Allah maamu wonde maɓɓe kamɓe sonodiroɓen aynama kanu kala ka ɓe laati e aduna summa yunabbimu refte humpitoyeɓe bima amilu ko ɓe woni gollude kon ko ɓen sonodirde ko yawmal qiyamati ñande dargal wondude yoɓugol ɓe joddi mum ndi inna allaha no Allah bi kulli shay'in kala hunde alimun ko wanduɗo alam tara e a yi'ali ila alladina faade ɓe nuhu haɗaɓe anin najwa gaye condi summa yauduna refti hani ɓe ruttade lima nuhu anhu e konko ɓe haɗa e muɗum condi no harmi ka islam waytana jawna ɓe no sododira bil ismi saabu faggitagol bakkatu ko bakkatu heɓoto wal udwan e jaggutugol o masiyati rasul e yeddugol nelaɗo Allah o wa ida ja'uka si ɓe arima ko alyahudan ko fanda ɗum hayyawka ɓe hiwrore bima lam yuhayyika bihi llahu man yerno Allah hiwroralima bimana ɓe ara ɓe enna sama alayka wigol ngol assalamu aleykum ɓe ara ɓe enna sama aleykum ko haala maɓɓe ko firu sama ko mayde e hoorema ha maayi kono wonno ɓe hiwroɗayno nelaɗo e sahabaɓe makko ɓen wona noon Allah hiwrori noon kañum nelaɗo nani Allah hiwrori julɓe ɓen ko assalamu aleykum woni hiwradu ndu Allah yaltinani en enen julɓe ɓen Allah subahana taala daali wa yaquluna ɓe wiya kadi ɓe manifesto kadi ɓe manto hoore ngol konngol bongol ngol ɓe wowli ɗo ɓe wola ɓe inna fi qulubihim fi anfusihim ka nder wonkiji maɓɓe lawla yu'adibuna Allah awa haɗi Allah lettiramen mbimana ɓuuri saabu komin woori ɗo kon so woni ko gonga hiɗa mari Allahja a wi mo nana kala hunde awa haɗi Allah letta men legol ɓa Allah a wi Allah hino yiɗuma Allah hino jingamma o nanile komin woluma ɗo kon haɗi Allah letta men Allah daali wata hawjamɓe yo Muhammad hasbuhum yonaniɓe jahannama yiyete jahannama yaslawnaha ɓe natoya e magge fa bi'sal masiru nge boni ruttorde ya ayuha alladina amanu kono e gomɗinɓe ida tanajaytum son sododiray ɓay ko satti o kenen go kadi be sondodire sikoyo mars Allah daali haray fala tatanajawa tan sonodirde bil ismi saabu faggetagol bakkatu wal udwani e jaggutugol few wama suyati rasul e yeddugol nelaɗon watanajew sondodire bil birri ɗiggere watta ko ay kulol Allah wattaqullahu lon Allah alladi on Allah jo ilayhi tawɗo ko faade ka makko to sharuna woni ko moɓoyte ɗon innama najwa andu ko wiyete kon condi déjà pottite ɗum saabu min acheytan ɗum ko immorde iblisa ko kanko invente condi liyahzun alladina fiyo soni ɓen amanu gonɗinɓe si woni yimɓe ɗiɗon no sondodirde haray sunanayɓe tawaka ɓen haray ɓe jiiɓi kon ɗum ɓeeɗano wolde kono kamɓe gomɗinɓe ɓen wata ɓe huuɗu walaysa bi darrihim shay'an ɓe wonali heɓe lorrira ɓe ala sondoyeɓe ɓen hay hunde ɓe wonali heɓe lorrira gomɗinɓe ɓen hay hunde condi maɓɓe ɗin illa bidinillah sowona e dunga e Allah bimana konko Allah hoddiri yo lorruɓe wa ala llahi ko Allah falli yatawakkalil mu'minuna on ko gomɗinɓe ɓen hani holorde ya ayuha alladina amanu kono e gomɗinɓe ida qila lakum si on wiyanama tafassahu yaññe fil majalisi ka joɗorɗe ka pilasiji yo yaññu ɗimmo e moɗon ɓen heeƴa foti kaka julde foti kaka darsu foti kaka bayana enele haray on torama on jeejama foti kaka nder oto fafsahu haray ete yaññon yafsahillahu lakum Allah kadi yaññanon ko wano ni no naati ɗon kadi ka circulation a yiyay ko heewi goɗɗo hino ara no hawji tawa wonɗo yeeso on kañum hawja ɓawojo on sona ha yeesojo on salo okkudemo lawol ɗum kadi no naati ɗon haray on yeesojo o andi ko yo goɗɗo hewtitoma ullina hawjere wotere jogi ɗon mana otoje gotum jogi ɗon mana ɓernde wotere jogi ɗon o sonanima yaññanmo laawol ngol accanamo espace ka o gasata feƴƴirde qur'an ala hay e hunde ko acci o andi ɗon kodde ruttu on hino naati ɗon saabu angal respectugol ɗum ɗon hino wona saabu yo asidanji waɗu muradu molnade e nder dubulondirgol koɓe folondirta kon tawa dubulowo on koye force no saabi mbino asidanji e mum Allah dal fafsahu yaññe no naati e denda nangal nokkel ni yafsahillahu lakum Allah on yaññana o hino naati kadi annomowo gouvernement an président ma premier ministre mbimana yaññu wota wi an ko leñol ma ngol tun nomata ma ko parti ma on tun nomata yaññan ndenda nangal yimɓe ɓe laamiɗa ɓen ɓe fof maɓɓe ɓe heeƴa nder toon ɗum ɗon fof muɗum hino naati wa ida qila si wiyama insuzu imme yahon haɓugol jihaadi fan suzu Allah daali haray imme yahon wota on nettino ta on amta on hulu yarfa illahu Allah ɓantanayi alladina ɓen amanu gomɗimi minkum moɗon walladina ɓen utul ilma hokkaɓe gandal o ɓantanayi on darajatin ɓurdalji garadiji molanaɗi ñande o wallahu Allah bima ta'maluna kon no gollude kon khabirum ko huppitiɗo
ya ayyuha alladina amanu kono e gomniɓe ɓe nde tawno Allah tungi ko wiyete kon condi hani sahaba ɓen accali sono kala yey goɗɗo no pooɗa nelaɗo aritinde miɗo mari landal miɗo faalayo en yiidu miɗo faalama hollude haaju am e ko nandita tawi ɗin Allah daali o waɗi décret ila hande ka ittugol few ka sippirmugol ɗum ɗon par ce que ibnu adama si ya innama so waɗi hunde kaari o itta e hunde kaari aray nde hunde ɗon walike Allah daali ya ayyuha alladina amanu kono gomniɓe ida najaytumu rasula ila hande son gunnoto nelaɗo on haray fagaddimu ko yon ardin taw bayna yaday najwakum yeeso condi mon ni sadaqatan sadaka mi mana kala noddowo nelaɗo fiyoɓe tindu e haaju makko haray o ma landotoɗo nelaɗo landa haray on tigui itte seeɗa taw sa ko wiyete kon neldari jawdi seeɗa okka nelaɗo ma o itte sadaka o jonna miskinaɓe hanaɓe jonnede Allah dalika ɗum ɗo hayrul lakum ɓurata on ɓuuri on moƴƴande waltaro kadi ko ɗum kadi bimana ɓurata on laɓɓinde fa in lam tajidu so tawi woni on heɓali fa inna allaha Allah ghafurun ko yafotoɗo rahimun ko ɗum woni ko yurmeteɗo kanko Allah subhanahu wa ta'ala Allah daali asfagutum woni hande kadi ɓe sahabaɓe no daali nelaɗo fi sondodirgol e maɓɓe madama Allah jippini o aya ɗo wonde manna kala sondodirowo e nelaɗo kala gundoɗo to e nelaɗo itte sadaka taw okkora miskinaɓe Allah ɓen na okkorgol nelaɗo de ko okkorgol miskinaɓe ɓen so yiɓe yewta hande kadi landi kupi cuundi kupi ye Allah daali asfagutum e on e sattira on e on maapi e mettan on fiyanto gaddi mum nde ardin toon bayna e dayna jiwakum yeeso cuundi mum e sadakatin sadakaji okkoron miskinaɓe ɓen ɓatto ɗon nelaɗo gundodiron e makko e ɗum satto e mon fayde lam tafalu nde tawno on huwali ɗum ila ɗum heeɓi ɗo wa taballahu aleykum Allah jaɓani on tubuye on Allah subahana taala inni joni mi anili décret o komi togani on kon watta on gundudu e makko son ittali sadaka joni gundode e makko faabimu solata ñiiɓe e yulde nden watu zakata itton zakka ɗan zakka jawle mon ni wawtiwulla ɗofto ɗon Allah wa rasula ene laaɗo makko on wallahu Allah khabirun ko humpitiɗo bima ta'maluna kon ɗo gollude kon ɓe inni en ka tafsir ji ka qissaji sahaba ɓen fof ko heeɓi gollitirɗo oɗo aya mi mana ittuɗo sadaka okkore miskinaɓe noddi nelaɗo ɓe yewti ko waɗi ɗum wo ko sayyidna aliya radiallahu anhu kanko o ɗaɓɓuno goɗɗum o itti sadaka okkore miskinaɓe ɓen o noddi nelaɗo ɓe yewti hedditiɓen hay goto waɗuɗo ala yeeyi ɗon haaɓa Allah subahana taala daari tawi enele noddugol nelaɗo landomo waɗa coodi ɗum ɗon kupi on si Allah subahana taala o monti aya on o wi joni o yaafike fa in lam tajidu nde tawno on heɓali feere waɗugol ɗum joni fa inna allaha Allah ghafurun ko yafotoɗo rahim ko yurmeteɗo ko ɗum ɗon montira aya on donc amma o aya mo feƴƴuɗen adi on ɗon seeɗa ko Allah daali ɗon so wiyama imme ma yaññe hedditiɓe ɓen heɓa ka wona yo on yaññu sababu nusul ji buyno ari e hadiseji muɗum en adday tun hadise goto fi jooɗagol fi yaññalngol yimɓe hedditiɓe ɓen moƴƴere ko woni e mum fi hedditiɓe ɓen yo heɓɓu ka heƴƴira heɓu ka jooɗo ari e hadise wonɗo ka sahihul Bukhari wonde manna ñande goone laaɗo hino jooɗude e sahaba e muɗum ɓen yaltiti e maɓɓe ɗon ide aqbala salasatu nafarin fa amma ahaduhum fa wajada furjatan fi lhalaqa fa dakhala fiha wa amma al akhara fa jalasa wara annas wa adbara althalith dhahiban fa qala rasulullah sallallahu ala unabbikum bi khabari thalatha amma al awwal fa awa ila allahi fa awahu allah wa amma athani fastahaya allahu minhu wa amma athalithu fa arada allahu anhu nelaɗo maki amma on accatami haalana on e sahaba ɓen inni nelaɗo no jooɗude sahaba e maɓɓe ɓen ɓe jooɗi ɓe waɗa darsu ma bayana en ko nanditata e ɗum yimɓe tato yaltiti oya heeɓi yolde jooɗi ka hakkunde mbatu ka nder mbatu toon oya ari jooɗi ka yimɓe ɓen hatti ɗon ko tokkiti ɗon oya kanko o hucciti o nangi laal makko ngol o haɓani nelaɗo make on accatami firana on fifiro ɓe yimɓe tato amma arano arɗo on heeɓi yolde jooɗi on ɗon o takkike Allah takkimo e makko mana on ɗon heeɓi ko ɓuri moƴƴude kon amma arɗo on jooɗi ka seeɗa takko yimɓe ɓen oɗo o hersi
Allah kadi hersimo mana oɗo kadi heeɓi hunde ɗaɓɓande seeɗa ɓe maaki amma sakkitoro hewtuɗo feƴƴi on nde tawno kanko heɓali place ma o haynaki place o feƴƴi awa oɗo o ɗurnike e diina Allah kan o ɗurnike e mbattu Allah ngon Allah kadi ɗurnike e makko ko andingol ɓen jooɗiɓe e hino laaɓa yo ɓe yanñu arɗo on ɗon o heɓa yolde ka o jooɗoɓe mana o takko e Allah Allah takka mo ko ɗum woni wonugol arano on e andingol kadi oɗo arɗo heɓali place o taw ɗurno o nanga laawol makko ngol o yaara ko ɗum woni haray o ɗurnike Allah Allah kadi ɗurnike mo continue ka tafsir alam tara iyali ila alladina faade ɓe tawalla huccutuɓe e afwan tawalla welduduɓe ɓewman yimɓe ghadiba Allahu alayhim ɓe Allah tikkani ɗum ko alyahuda ni ko fanda ɗon a yiyali ɓeɗo welduduɓe e yimɓe ɓe Allah subahana taala tikkani ɓe mana nafiqiɓe Madina no yeehi weldidi kolo ɓuri e ɓeɗo alyahudaɓe ɓe tikkede Allah woni e muɗum Allah daali mahum ɓen ɗon ɗo weldudoy ɓe alyahuda ɓen mahum ɓen ɗon ɗo ɓe wonali min kom koɓe jeeyaɓe mum few rene e maɓɓe wala minhum ɓe jeeyaka goye noon kadi e ɓen alyahudaɓe ɓe weldidoy e muɗum ɓe ala hay e goto ko mudabdabina bayna dalika la ilaha ulai wala ilaha ulai ɓe jeeyaka e goto e mum sa landike ɓe noon wa yahlifuna ɓe wondira alal kadibi e hoore penale womara kamɓe yalamuna ɓe andi ko fenande adda allahu lahum allah maraniɓe adaba letta shadidan tiɗuɗe innahum no kamɓe sa abonima kanu konko ɓe laati e ko ɗum woni yamaluna hiɓe golla toujours ko hoore Abdoullahi bun Ubay bun Salul e naatikiɓe ɗimmo makko ɓe won ko ɗe ayaji jippi saabu accugol ne laaɗo yaha weldida e alyahuda ɓe Allah daali addallahu lahum allah maraniɓe adaba letta shadidan tiɗuɗe innahum no kamɓe sa abonima kanu konko ɓe laati yamaluna heɓe golla saabu ittahadu ɓe jogitiki aymanahum wondoje maɓɓe ɗen junnatan heedode fiino ɓe daɗira ne laaɗo legoy ɓe huɗake gonga ko ɓe huuɗi ko fiino ɓe daɗira ne laaɗo fa saddu ɓe sakkike yimɓe ɓen an sabilillahi ɓantugol lawdina Allah kan falam no oɗani ɓe adabu lette muhinin hoynayɗe ɓe lam tuhuni ena foyta dunca ñande dargal anhum e maɓɓe am walum jewle maɓɓe ɗen wala awladum wona ɓiɓɓe maɓɓe ɓen min Allah immorde Allah shay'an hay e hunde ulayka ɓen ɗon ashabu naari kamɓe no yimɓe yiite gen hum kamɓe fiya ka nder yiite khalidunan koɓe luttinte yawma yab'atuhumullahu ñande Allah immintinoyi ɓe jami'an ɓe dendagal ayi e nden ñande kadi ɓe huuɗo penale no ɓe wowi huuɗorde noon ka aduna fa yahlifuna lahu ɓe huɗantomo kanko Allah kama yahlifuna lakuma no ɓe huɗoranayno on noon ka aduna wa yasabuna ɓe sikka nam no kamɓe ala shayne hiɓe dow sooɓe mbimana ɓe jokki ɗum ko tiiɗi ta ɗum ko hunde ñiddude jasininde ka Allah ala faama innam no kamɓe humul kadibuna kamɓe tigi on fenoɓe istahwada alayhim shaytan iblisa mortiniɓe cheytane soyinsiniɓe wippike ɓe ɓe mana ittiɓe e laawol dina kan o mortiniɓe ko ɗum istahwada alayhim shaytan ɓe mana cheytane mortiniɓe fa ansahum o yejjintiniɓe dicrallahi jantagol inde Allah nde ulayka ɓeɗo hisbu cheytan ko ɓeɗo woni fedde iblisa nden ala faama inna hisba cheytan no fedde iblisa nden humul khasiruna kamɓen perduɓe ɓen inna alladina ande no ɓe yuhadduna Allah lundotoɓe Allah safi lutodira ɓe Allah wa rasulahu e nelaɗo makko ulayka ɓeɗo fil adallina ɓe wonoyayi e nder hoyɓe ɓen ka wonoyta ɗum mi mana ɓe watti doyte e hoyɓe ɓen mi mana hoynaɓe ɓen e junngo Allah jasinaɓe ɓen e junngo Allah kaɓe wonoyta ɗum ɗum ka nder yiite mi mana kamɓe kadi ɓe watti doyte ɓen ɗon kamɓe wernoyte e nokku gotum kataballahu Allah farli ka lawhil mahfuz wonde honɗum la aglibanna mi foolay ana min wa rusuli ene laaɓe am ɓen Allah o wi o farli ɗum ka lawhil mahfuz inna allaha no Allah qawiyun ko tedduɗo e ko dolnuɗo azizun ko tedduɗo la tajidu a tawata few Allah subhanahu wa taala daali a tawata an o gomɗinɗo o aya mo on ɗen natande ɗo kadi no mari sababu nuzuli ji sertuɗi sababu nuzuli goo wonde manna o aya ko jippi koye hoore oɗo sahabajo wiyeteɗo Hatib ɗon andi koye hoore makko kadi woni ɗe ayaji adiɗe jippade ko suratu Mumtahana ɗa saabu bonnere makko erer seeɗa mo o waɗi e tawno nelaɗo ma kullu bun adama khatta'un ibnu adama kala falje saabu ko badriyankejo ni sellata fayda hay ka fillite bakkatuji makko sellata ka bonnereji makko fillite donc koye hoore makko bonnere nde o waɗi toon koye hoore makko woni ko ɗen ayaji jippi woɓɓe goo inni sababu nuzuli o aya mon ɗen natande ɗo kadi koye hoore makko woɓɓe goo inni laana e hoore Hatib woni sababu nuzuli ɗum ɗo koye hoore Abu Ubayda
on andi Abu Ubayda o laatino ko o gomɗinɗo o feri o yi Makka o jokki nelaɗo Madina ɓay noon ɓe yeehi ka guere Badri laati ben makko e nene gotoɓe makko ɓen ɗiɗo kamɓe fof ko ɓe heeferaɓe kanko himo haɓude jihaadi e ley koyɗe drapeau nelaɗo ɓeeɗa tatono haɓude jihaadi e ley koyɗe drapeau Aba Jahal e nder ɗum nene gotoɓe makko ɓen ɗiɗo miññiraɓe makko ɓen ɗiɗo kamɓe ɓe pottitimo mbimana ɓe dartaki mo kala ka o yaari ɓe yarata ɗon kanko kadi kala ka ɓe yaari o yarata ɗon amma baba e makko on ɗon kanko ɓittinimo mouradu molnandu kala ka o yaari haɓugol keefeero hay o toni kaafa kan soppugol goɗɗo ba makko aratuɗa hoore mum nde mbimana awa soppa millegoy ɓa anana naalilan ɓa a yeddilan a murti joni alama warata so wona min ɗo faala ya waran awligoy ko ɗum firi o geri ɗon ha o tawi yaayon haaji haade ndi lannata kanko goto o warali o naaɗi ha o walli o fecci hoore baba makko nden pecce ɗiɗi ko ni ɓe addirani en ka suwaru min hayati sahaba o fecci hoore baba makko nden pecce ɗiɗi sengo yaniri to sengo yaniri to woɓɓe fokkitimo felde Allah jippini ɗe o ɗo aya ɗum ko ɗum ɗo woni riwaya go laataji ɗo Allah daali a tawata ɗoman yimɓe yuminuna billahi gomɗinɓe Allah wal yawmil akhir e ñalande sakkitinde yo wadduna hiɓe weldida man ha addallahu on lundodirɗo e Allah wa rasulahu e nelaɗo makko few ɓellundiɓe Allah lundi nelaɗo walaw kanu abama hayso ko babiraɓe maɓɓe on yii no yaadi kisa andi oɗa ko baba mum wari Allah subahana wa taala addi ɗon hayso ko babiraɓe maɓɓe yiyata hiɓe welda e mana himo jonnutude Aba Ubayda gonga e hoore ko wari comme baba makko madama baba makko ko keefeero sakkiɗomo kadi e haɓugol heeferaɓe hedditiɓɓe hay so tawi ɓen laatike ko babiraɓe maɓɓe aw abina'ahum ma ɓiɓɓe maɓɓe aw ihwanahum ma nene gotoɓe maɓɓe aw ashiratahum ma gorol maɓɓe hara hiɓe wakkili haɓudugol e ɓen ɗon fi kamɓe Allah ɓe weldu a tawata gomɗinɗo Allah hino weldida e kala haɓuduɗo e Allah kala lundiɗo Allah ene laaɗon sa tawi noon mo fofami ko jannguɗo julɗo gomɗinɗo o no weldidi e keefeero ma no weldidi e naafiqi haray o naaya sikkito ko Qur'an wi konko ya hoolo haray on mo sikkunoɗa ko gomɗinɗo moƴƴuɗo fewɗo haray na kanko haray na o gomɗinɗo so na ɗum o waɗatano ɓay aya Qur'an fenata ulayka ɓeɗo kataba farlama ko hatta ɓe weldida e lundiɗo Allah lundi nelaɗo on ko ɓay kataba farlama fi qulubihim ka nder ɓerɗe maɓɓe al imana gomɗinal ngal wa ayyadahum o sembiniriɓe bi ruhu min immorde ka makko wa yudkhiluhum o naadaɓe jannatin aljannaji tajrino ila min